بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون چون ہند بلکہ ما جوان دا تک زندگی سامان آیان و آئینی پیتو پیروکاں تا ہما وحدہ کے دراج بیت آئینی سرا عمر آیا نیا نگندت کے بے شک ما آرانی زمینہ کے تنگ کنانے آیا چاہیے کناریاں آیا نیا گیش بیو کا بزا آئینی پیتو پیروکانی زندگی اگانگو عیش و عشرتا گوستگ گوڑا آیا ہمشیہ زانت کیا تچکیں راہ سرا بیتگا او دیما گو آیا ہچ کنگ نبی او ہنچو ویل کنگ با چو نہیں بلکہ ای لہتو کی روچے آرامی زندگی کے آئینی نصیب آئیں ایک محلتی نپا ای چیزا رد مورا بزا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ای کامیابی کی طرح رسگا ہاں و شہرانی شہر و میتگانی میتک کے تے دستہ فتح بیانا و اسلام روچ پر روچ گیش بیانے آیا کافر ای چیزا میم نکنا و تی راستی ای معجزہ میم نکنا و چا اشاں عبرت نظیرہ ای آیت ہمیں تفسیر امام ابن کثیر و امام ابن جریرہ کے چین کتک تفسیر ابن کثیر بزا چا ای کامیابیاں پد ہم رند ہم ہمیں لیکن سمجھند کہ گیش بند ای آئینی بے سریں گمانا و حقیقت ہمشند کہ گیشی و کامیابی حق زیرو کانی ہیں و شکست و ناکامیابی کافرانی نصیب آئیں ادا استفہام انکاری ہیں